Amuyise bamutaka n'ekivera tebamubiiseyo omutwe so nife tutwiri oba bagusazeeko oba gukaali abatemu n'abagira embeera ye bakozeemu omulimu gwaiwe obwire kuba kibaye kibiga kyetaaga poliisi esobola okufuna evidensi bulungi mwemale esigale gekanoonyereza okukola obwayo. Embeera y'amaziga, embeera ya kiyongobero, embeera ya miranga na miwobe wano mu bitundu ebyankono 3 mu Northern Division mu kibuga eky'Iganga oluvannyuma olw'abatemu bambi okulumba omukyala omusubuzi nibamuyita mu ngeri y'entisa oluvannyuma ne bakuulita n'ebintu bye. Eyo n'emboozi gyetulese ndi Yazid Yolisigira. Abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga wembakobye ekikanga wakigwire gano mu nkono 3 mu Northern Division mu kibuga eky'Iganga eriyo omukyala yetutegeere ku eryena lya Nagujawuda. Omukyala ono abe musubuzi wangoye eiduuka lino lyoli kubona lino era nga abataka batukobaire nti abere yakaida gano okusenga gano okufuna omuzigo mwezi nga mulamba inuma era nga woli kubona wanemberi n'agabere eiduuka nga watundira engoye deni einuma nga asulayo. So abere nga akola emirimu gye nga abantu abandi era nga wonawira Oluganda batukobaire nti ono abere nga yali yakafa mu bitundu ebyekaliro yakati kanje mu kibuga eky'Iganga eri abantu abangi ntandika okukola. So alubere lunaku lwa leero ab'omuliraano bagira okubona ng'omulyango omwigale eza muntu ayogera kuku ate nga babe bamubona nga wabanga aliwo afuluma kunkyo yeigulawo batandika okwebuuza ono agirewa ate nga bamubwaine nga yeyingire yasula yalambala. So bali kwebuuza biki buzibu kyobwatuse ku munaibwe saawa 3 saawa 4 5 6. So bagatigati awo batamizaako oba oli awo ab'Enganda nga bali kwenda okutegeera ki ekiri kujja mumaiso era bagira okutuuka wano okujja okulengezaako nga ali munumba mufu era nga bambi n'engoye dabeera atunda nga abanazi bagirenaddo. Embeera nga wenkobye ebere ya nsisi abataka kibatuuse wala olw'ekikango kino kuba batukobaire nti ono tuno omuntu asooka ono muntu nga wakusatu okuyitibwa mu nfeene ey'entiisa mu kitundu kino eky'enkono era nga abantu batuusibwako bambi butema. Poliisi okuva ku CPS Eiganga babeese baida batandika ogwebwa ogw'okubuuliriza era nga balese n'embwa sniffer dog embwa ewuniriza embwa ekonga oluusi yatandika okutambula ng'eva w'omulambo ogw'omukyala ono Naguja we bamuyitire era embwa etambwire yatambula yatuuka yeyingira mu kabbaala. Waliwo akabbaala batundawo kwino mu Komboti era nga ebbaala eno abantu bagiryawo mu kitundu kino nga yabadigize emiziki gikuba abantu bano amalwa mwenge kasese biki. So embwa yingire paka omwo paka yaja paka inuma eyo era nga eriyo oba oli awo embwa byezwire ebiraze poliisi nti asobola okuba nga yaisa omukyalo ono yavuire mu kitundu kino. Batukobaire nga wonawulira nti embwa etambwire yatuuka yagwa ku bigoye ebaire kuko omusaayi ebijaketi era nga batebereza nti oba oli awo abatemu bandi bere nga bayambaire ebijaketi bino ebigoye bino era nga tena kindi bagira okunonenkezaako mu kifo ekyo bayaganawo ku engoye de batebereza nti oba oli awo ni kungoye edde ibibwa okuva omukyalo ono bambi awuda. So embeera tewebeire embeera ya kiyongobero twogereko ku n'ab'Enganda batukobera ku mbeera ebairewo wabula ng'ono mwene mu bitundu bya Namalimba ebugweri aye ng'omukyala yayena we yakula yanonya ekyokukola era yalumukira kaliro bamwegesa emirimu gino era oluvannyuma lw'okwegaya kaliro yakati kajja mu kibuga eky'Iganga eri kuko oba oli abo bakasitoma abangi ntandika okakalubya wanabere yakamalawo nga mwezi ng'akola wabula biti ebigire
abaibi babwine ngaafunya ino era bamuyise batwala n'ebintu bye oba oli awo tukubira simu kuba ku mulimu saadi bere mwenda kubambisa wano kuncho sawa ndala kitundu abayegire abera akali kwegire kuti najja buje tibifiire ku ndoza nti akatenduka najja ku mulimu kandi ndi ajira okulati yakubira simu sawa munana ku mwenda ati bana omuntu nga atali kwegula ki waliwo obuzibu mubaire akuba akali kwegula twagema motoka twayidawa tujira otuukawo kufuluba kuli kukufu akaye omuntu yajirewo twakolesa ekintu kino twamina kufulu tujira ogimena olengeza mukana nkani akada akasooka akatono nga tubone engoye buli kimu ibye baasulasula bakola ki twayingira mu numba tujira okutuukamu nga tubone ebintu byona byona bibye bidoli kuzirango bayambwire baasuula buli kimu mu numba bayagaza baasuula twabanga otulifuluma takaye bamuwambye nga tulibona kuki kino ndiro okola tuti nga landirodi kulaga kintu awo ndiro okola tuti ndiro okola nti okola nga ngema ku mutwe nakandi muna abeire ni naguja kuda isenkwanda ate we ni wani nze bandeta Kasada Hamisi ava ku kyalo kyawo yabuda bamuzaala n'amalemba mubayise muyangu ekikola kino ekyobutemu kinkanze kuba mukazi munange akwatuse nenamirwa ndiwulira ng'enaku gyenina ku mutima kuno nnene so nkubiriza abasaada abavubuka kuba tirijakoba nti bakazi n'abakoze kino aye abasaada n'abavubuka abakoze kino banange bekolerere kuba ndiwulira nti basoose mukozesa banange ekyo kikolwa kibino omuntu omwibi natwala engoye zinga ntabula mugwa muntu bakalese engoye ayine we bakoze eki abavuka kyenesa bandi kwenda kukola tukole tupeka tumumbere tuneyo oliko gombe kiri kyo muntu kuna kikolerere obere ngofu neki ekiriwo kyo kyali nakyo kyo tikuita muntu mutwale bibye so saba ono n'omukulembeze ogw'ekitundu kino so tukobere ku kikanga bwe kigwire mu kyalo kyo kakugemereko okay ekikanga bwe kigwire mu kyalo kyange nkivumirira ino bati ebyalo bino bigaitibwa agabaire maiti wene yabatuze betawo nkono wano then nze abagemeyi baba suspect bali mu RC yange mbwa mwekoze ki mwe bagemeire kyankono 3 so kyalo kino kibaire mu abatezo kubanga batemo ekyalo ekyo abatemo baidye yo bwide timwe babaire aye basubirizwa okubanga business webekonganikiza nga bamaze okola omulimo gwaibwe niwe babagaine embwa wekoze ki era batola omwami mwene bala mwene bamutwaire nga suspect asobola okubanga anonezebwaku police ekola ogwayo okubanga efuna obwenkanya biki bye embwa byesule kuba iwo obaira yoku embwa etuse yabona ebijaketi ebimu kubiraga nti bitebezo okubanga bebayiko omusayi wamu nengo yedindi so babanga n'obudulizo obumala nti abairewo nekimu kukyongerako okutusubiriza ku mwami oyo nti ayongere okuwa ku polisi evidence yembera ekyagwirewo kizibu ekyo nti yena wakaliro naitibwa wakaliro so ata abaidyewo okwera mu kifo ekyo oluvannyuma lw'okuba nti bamaze otega nti omulimu akoze ki afiire era omukulu we bamweta Paulo okuva ebulamoji naitibwa ava bulamoji bali tuvumirirwe ekikanga bwekyo n'abamu ku batuuze mu kendezo obukambwe bungi tuli kubonera ng'embeera eri kumalawo abantu baba mu biwobe nga bwobwine audience muze biki bebe bya muno obo awo tusemuko okusinza ku mukyalo n'aba ni business nga yangoye nabimu ku assisted omunumba obo awo bamutebereza nti abayiku no sente awo mpegano tuba tutwidi kuba ebyemu ku byamwitisa bajire kunengoye empyaka balekawo kwe bitontono nebye ebidoli bye twagaine nimwe no kusinzira kumbera abantu kaba mubazenga obafuni okasente byesebo kiri kutebezebwa nga nti basoka kumukozesa kituufa be ekyo kisoboka okuba okusinza kumbera yabairemu baleka kubanga basose kumukozesa then bamwiba ndoza bamanienga kuliko omumane bakati akatumutolerewo irala Chairman obutemo bweyongera kyekisaanirwa okuleba mu kitundu kino okusooka tusaba security era obunafu buli mu security yene kyenkoba kuba ife tukola ogwa ife
aye mutusaasire twena tuli bantu tuzira mundu tugezaako ino saba DPC atuwe kuwala emondo ndala ku 2 tusigale nga tumombolaizinga ekyalo bugayavu buli mu mbeera ngeyo emundu yolukusa bagigama si chairman ba defense emundu eyeba n'omusirikale ebatuwa twena twamwongera ku abaife ndowooza nti mwenze ya kyalo bagikuwe oba yiwe oba defense mbe emundu eyo ife tutuli basirikale tutuli n'agigema aye tuba twongera mu ba defense baife baba nga tukola omulimo abataka baba kunemirembe batambula n'owa police baba bagwaire yesebo kale aye nga ibwenge ekyalo mu kuba ku nkiiko oba oli awo ekyalo tukuba ku nkiiko era tukikuuma so tugezaako okuumaayo omwibi okuuma yena bwakukuuma so embeera ngeno bwegwa mu kitundu era tutera ogema abamu twagema twabatwala ku poliisi chairman yogere ngokubo tinti aba ebyo okumbona iwe okati okufa chairman sebooze nanti okufa ndina obulamu era abaibiwo ng'obatambuliraku towangaala bayisa abantu baife abakola mu security for example neighbor omugenzi siko wamubona nga bamuzikiza n'abamu kuboja bwobona duzi twakaziika muzeeyi mukama defense wekyalo wene wanaaba baire ekikanga bwekyo yali musada wa amaani oyo yesebo tukole kibuti kuba ibi tubaleke abaibi tibetaaga kuleka twetaaga tubakuumira era yo obuzibu tufuna embeera nti omuntu yebakosiisa kooti buli lwemwetesa awo omwibi ono akawaganya yaleka ojo omwemerera ku mukooti wemuba mwaka mutwala bamulizinga bamulekula olw'okuba nti kooti eyenda obudulizi aba nga azirawo kale tuyanza chairman abaibi chairman abatya ezena mbati ayinzire ndi wa mawulire ani chairman fe tulikola milimo gino ayinga mwena waina gw'omuntu kati wamala waitaako kumukozesa wamala wamwita bulika ebyojo okutwala iddo ojja kubitoola wa no olumu nkivumira ku mbeera yaibula lya mirimo kuba abantu bazira mirimo gibuze kyona kiyinza ova koze eyo okuba nga bali kusuubira nti olewo abanika abanako ajja amale gamuyita abaibi tebasobola kujja Saudi ne bakuba kyeyo basobola yembeera process y'omuntu omulenzi kabiri oba oti oligula itaka nakuzimba mu kizimbo eme ojje kuliya kale tusaba gavumenti ekendeeze ku embeera efune ku ni factories eyongere mu district abavubuka baife bakole kale bambi tuyanza jjo okola emirimu gyo amen wow so embeera kyo webeire nga mbakobye kiyongobere kikangibwa ku kyalo era oluvannyuma omulambo gw'omukyalo nowudda gutwalibwa mu iggwanika ery'eddaala ekkulu ery'Eiganga nga poliisi ejja amaiso bambi n'okubuuliriza chairman akobye emirimu aye nze edinga emirimu tejja kumala twerwane ku nga abavubuka tuboneke nga tukolakolako nze kyembwene abantu benda jasi byamangu emirimu giriyo abantu jasi baderega emirimu giva mu sente benda byamangu omuntu asobola kutyamirirawo atunde bwenvu nga igula ajja kugula na 2,000 nga asobola okujja kuba akatayimbwa yafuna 9 so nekyo ekisombo w'abantu ndi Yazid Yolisigira